Oh, come on. Surga yang engkau janjikan, neraka yang kau berikan, manis yang aku berikan, sakit yang aku rasakan. Asoy, maga nih surat lalan nambok nih artus ya. Kata lu nih sedih ngujai. Tuli-tuli to bangka. Nak apa nganu narumatu. Aji nah. Bruh. Oi, tas sale pak yai. Pantas dia malu lampu. Bisa peta-peta kasih di mana? Wih, mati nih jah. Nyanyian udah bau nah. Dia nih marah ya. Ini saja nak kontak ke cucu. Oh, sapar selasi ya. Bahaya. Bonartus. Oh, Bonartus. Magaki. Bang. Mita selasi. Kasolasi, sapain ko ya. Sa mana Wita? Dai Wita itu nerangi. Tegi mo taro ga? Bruh. Wah, kutigi pa yan ako misig topo. Nalamari biasa taro. Bukan ni pa iya ko di kasolasi. Ako unta gitu manartos. Sembaratohan na sa par ko ya. Wita pasti sa kasolasi. Bruh. Ambo. Pakorong. Berarti ako? Boleh mundri. Bisa makan boleh mondri ko. Demi tiartos. Ini pana si loker. Kalau kata apa? Aduh. Patutan na ya utanay. Ini mana lo kalau lo. Iyo maksudku. Kalau kata tegi tujuan lari lo. Lo kembali. Oh iyo. Sekalian lo kako melaka. Salah sini. Aduh, dapat benang. Ya, jelek benang. Mana loker makan. Bruh. Sama kok kalau pai gaji. Solasi, 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 solasi. Ini baca sini kan? Iya kok, tiku aku nak juga. Dia bagi melulu. Iko hatu na pada selelak. Aku lagi kagak. Meli. Ada mana di? Oh, tarasi. Lo kumaga terus eh. Biasa ngamuk ni harus na suruh ka. Lo ka macam coba yang punya artus. Dito yung pa na suruh mak. Yo lo apa na? Cek ade. Lah, mau sanggar apa pe? Apa? Ini na naik tapi suruh membeli salasi. Hari itu nya 5 petang.
Kita nih. Ya, ini gimana cerita? Ako malah ko ikut. Gimana senggara pepe? Bruh. Mana kesanggara pepe? Mana kata rasi? Kita minum surga. Bang. Solasi indra suruh aku beli, ternyata rasi. Bruh. Betul kan?